CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan Biswanath asor atum kachoro. Biswanath along ri gaw panchayat election ing hoi troxy kepra ke thom along pen ing hoi trok kepra ner kep BJP atum ke hai. Ahoklo Biswanath along ri along ta karbia khe atum banga khe anglo malong dodon kok positami. Ratcharia ja kong met thanga rideng along chibidun pen kaching thuramo avar sai chandun bomlo. La pusona pora hut ratcharia ja kong karbia tum anso se kache pang tang ja phan pura kidam tang jang mi pochiklo ni phai Inquire Troxy Arni, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japan, Team Karbi Anglong atum Biswanath along gaw panchayat election pura campaign aphan Karbi ke do habar an humridamno. Lason sikiram tangaru ni phai hini arni Biswanath along rialong gaw panchayat election mate kilik padlo. Biswanath along jatpc ing hoi kre hini pen ing hoi kre hinita BJP atum chepahai ponlo. Lapen ward member ing hoi Troxy kebra ke thom along pen ing hoi trok kebra ner kep anke Bharatiya Janata Party matithi hekpen BJP atum chepahai ponlo. La solong Karbi pen ki thordon BJP candidate anke gaw panchayat election along haidon epura campaign ki bang pen jakong kabara dunajok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang la pen team Karbi Anglong atum aphan kachoropon jepo. Nilimen ke sangpi mirnali rong pipi nili non peneng aninkan 2025 panchayat election along Selai khati gaon panchayat pen chipati dun abang phi nilitum selai khati gaon panchayat along kadukawe ward cap pen bangkri si chipati pon lapen bangkri siang bong pen nilitum ongdung avot pen bangser cap pen nilitum haiponiklo nilitum Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang sar lapen nilitum local MLA Pramod Borthakur lapen MLA Dorsing Ronghang lapen Arya Sangho atum doan aphanta nilitum anathu penang litum kadukabe phanta nilitum along an kiwang kachipaduk mate campaign tiapor nilitum kadukabe tanang litum han suri akardom paji riglo kardom. নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী তীৰ্থৰাজ শৰ্মা মই বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চেলাইখাটি গাঁও পঞ্চায়তৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ সদস্য মই 2025 চনৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং দেৱ লগতে সমূহ টিম কাৰ্বি আংলঙৰ সদস্যসকলক চেলাইখাটি পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আহি আমাৰ বিজয়ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ দেৱক অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। জহৰ জানাথি हमनिकेर बिश्वनाथ जिला अंतर्गत सेलाईघाटी पंचायत में 2025 सन केर कार्बी आंगलोंग केर CM डॉक्टर तुलिराम रोंघांग देव निर्वाचनी प्रचार सभा चलाई के और हमनिकेर जितना के वार्ड सदस्य हक एपी हक ZPC हमनिकेर प्रचार सभा चलाई के हमने जिकेकले सक्सेस होली और हमनी तरफ से धन्यवाद जाना थी और हमनी के स्थानीय विधायक सम्मानीय श्रीयुत प्रमोद बरठाकुर देव के भी हमनी अशेष धन्यवाद जाना थी। News Desk Report Northeast Karbi Live